da će ovo zapravo neko drugi objašnjavati, ali dobro, ono ću sad ja. U slučaju da, okej, trudim se, mene isto ovo iznenadilo. Bićeš na televiziji. Dobro, preći. Svi ćete biti na televiziji. Ok, tehničke stvari, govorit ću polako i stvarno ću prvo biti jasno. Da bi se izvala blokada, nama je potrebno minimalno 50 ljudi koji su sad u ovom trenutku spremni dati potporu. To znači da ćemo mi tih 50 ljudi podijeliti u radne skupine, neki će biti redari, neki će se baviti drugim tehničkim detaljima, to ćemo sad sve riješiti. Ja sam se nadala da ćemo imati ovdje gore to napisano, međutim nismo to stigli, jednostavno stavili. Prva stvar što se redara tiče, a ja bih stvarno molila ljudi da dođete da svi koji misle da je stvarno aktivno sudjelovati u blokadi sutra, ajmo reći 9 sati ujutro, upadati u učionice i ometiti nastavu i prekidati nastavu, da se jednostavno javite sad odmah